जैसे हेमंत बिश्वा जी के लिए और प्रमोद जी के लिए और बीटीसी सब काउंसिल मेंबर लोग की एक रास्ता को आप लोग को प्रायोरिटी रख के एक योजना रख के जल्दी कर दीजिए, वैसे विनती करना चाहता हूँ। आज सिरंग डिस्ट्रिक्ट का जन्मदिन बोल सकते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डे के अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? वही बोलना चाहता हूँ, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। वही है तो वो जो आप लोग भी अब ये आप लोग का एनिवर्सरी है, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट डे का वो जन्मदिन है, तो जन्मदिन में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, अपना बच्चा हो भी तो प्रार्थना कर चाहते हैं उसके लिए उम्र बहुत लंबे रहो, कुछ भी बीमार नहीं हो। तो इसीलिए हम भी ऐसे ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सिरांग डिस्ट्रिक्ट के आदमी लोग को उसको लोग हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छे हो, तो हेल्थ और हैप्पीनेस होगा तो सब कुछ अपना आप चला के आएगा, तो वही विधि करना चाहता हूँ। এইটো জন্মদিন বুলি ক'ব লাগিব 30 অক্টোবৰটো। গতিকে ইয়াত আমাৰ আজি বিভিন্ন জেগাত এই উপলক্ষে মাছ ৰেলী হৈছে। গতিকে আমাৰ বেংটল ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰুণিখাটা, বেংটল আৰু দাঁতগিৰিত হৈছিলে। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ৰেলী কৰি আহি আমাৰ ভূটানৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকক মিঠাই আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, এটা যাতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি পেলাই। আৰু যিহেতু জন্মদিনত বেলেগক আমি খুওৱা হয়, গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ নিয়েৰেষ্ট যিহেতু আমাৰ এইটো সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, গতিকে আমি তেখেতসকলক আমি মিঠাই অৰ্পণ কৰিছোঁ। আমাৰ বেংটল চাৰ্কুলত যিটো পৰে তেওঁৰ নেতৃত্বত এইখিনি অনুষ্ঠান কৰা হৈছে। আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে'ত আমি নতুন ধৰণে পাতিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ মাজত এটা ভাল বুজাবুজি থাকে। কিবা যদি সৰু সুৰা প্ৰব্লেম থাকে, আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ যিহেতু তেওঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চায়, আমি ফৰেষ্টৰ যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব আছে, সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আজি তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো আমাৰ চিৰাঙৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিলে। একচুৱেলি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টখন যদিও আমাৰ এপ্ৰিলতে ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে, কিন্তু প্ৰথম DC 30 অক্টোবৰত জইন কৰিছিলে। সেইকাৰণে প্ৰথম DC জইন কৰা দিনকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডে হিচাপে ঘোষণা কৰি পেলাই এইবাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেটো পালন কৰা হৈছে। ভূটান গেটত কি কৰিলে? আমি ভূটানৰ যিটো ভূটান ইণ্ডিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি সদ্ভাৱনা জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সৰু উপহাৰ আনিছিলোঁ, তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰা হয়। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।